Манас телеканалын көрүп жатасыздар. Куттуу Рамазан берүүсү алып барган Уланбек Калмырза уулу, саламатсыздарбы? Бүгүн биз ишенимибиздеги Кудай түшүнүктөрдөгү каталарыбыз жөнүндө кеп кылабыз. Бизге ошо теология факультетинен доцент доктор Найыл Карагөз агай келип отурат. Хош келипсиз агай. Хош болдук, teşekkür ediyorum. Котормочулук кызматта Жазгүл Жолалоева эжеке, сиз да кош келипсиз. Мен дароо эле суроону берейин. Ошол Кудай түшүнүктөрүбүздө катарларыбыз кандай, эмнени максат кылып жатасыз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Hocam Allah anlayışlarındaki yanılgılar hakkında bilgi verebilir misiniz? Teşekkür ediyorum. Medya Manas seyircilerinde, Manas televizyon seyircilerinde de saygılarımı, selamlarımı sunuyorum bu vesileyle. İslam dünyasında çok fazla sayıda Müslüman var ve bu Müslümanların Allah anlayışları tek tip değil, farklı anlayış biçimleri söz konusu. Bunların içerisinde de bir takım yanılgılar, yanlışlar var. Bugün onlar üzerinde duralım istiyorum. Bizim kültürümüzde Hazreti Ömer'den kalan bir anlayış var. Bugün Allah için ne yaptın diye soruyor akşamları. Biz de onu gelenek olarak kullanıyoruz. Fakat bugünün Müslümanı bunu biraz tersine çevirmiş. Bugün Allah için ne yaptın yerine bugün Allah benim için ne yaptı noktasına gelmiş. Yani bütün sorumluluğu, yapması gereken her şeyin vebalini ya Allah'a atıyor ya da kadere atıyor. Bugün bunun üzerinde biraz konuşmak istiyorum. İslam dünyasında көптөгөн ошо Алла Тааланы Кудайды жаратуучуну түшүндүрүүдө ар түрдүүлүк бар. Башкача айтканда Кудай элестетүүлөрү ар түрдүү болушу мүмкүн. Ошол эле учурда ошо Алла Тааланы түшүнүүдө терс дагы жактары бар. Мисалы туура эмес ката түшүнүктөр дагы бар экенин баса белгилеп кетти. Негизи биздин ошол маданиятыбызда көбүнчө ошо Умар радыйаллаху анхунун бир сөзүнө, ошол сахабанын бир сөзүнө көп эме беребиз, мындайча айтканда көп келтирилет деп айтып кетти. Умар радыйаллаху анху күнүгө кечинде үйгө келип өзүн өзү суроого тарткан. Мен бүгүн Алла Таала үчүн эмне кылдым? Биз дагы негизи мусулмандар ушул жол менен басабыз. Бирок тилекке каршы акыркы убактарда бул тескери жакка айланып кетти. Башкача айтканда, Аллах мен үчүн эмне кылды деген суроону берип калышты. Башкача айтканда, адам баласы, азыркы мусулмандар жоопкерчиликтен качыш үчүн бардыгын Алла Таалага жүктөө деген сыяктуу ушундай катачылыкты кыла баштады. Бүгүнкү программадагы ушул темага байланыштуу. Sorumluluğu Allah'a atmanın Kur'an-ı Kerim'de bir takım örnekleri var. Bunlardan 3 tanesini vermek istiyorum. Birincisi Hicr suresinin 39. ayetinde aynı ifadeler Araf suresinin 16. ayetinde de yer alıyor. Bu ayetlerde şeytan Allah'ı suçlayarak kendisini kışkırttığından, kendisini azdırıp saptırdığından bahsediyor. Bima evveyteni diyor. Beni azdırdığın, kışkırttığın, saptırdığın için diyerek kendi fiilini Allah'a atfediyor. Böyle bir örnek söz konusu. İkinci örneğimiz En'am suresinin 148. ayetinden. Orada da Mekke müşrikleriyle ilgili bir örneğimiz var. Onlar da kendi müşrikliklerini, kendi tercihlerinin Allah'a atıyor sorumluluğunu. Lev şâallahu mâ eşreknâ diyorlar. Biz Allah istemeseydi, dilemeseydi biz müşrik olmazdık diyerek kendi şirk hatalarının, yanlışlarının, günahlarının bedelini Allah'a yüklüyorlar. Sorumluluğunu Allah'a yüklüyorlar. Bu anlamda 3. bir ayetimiz de Araf suresinin 28. ayeti. Burada da yine Mekke müşrikleri قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا diyorlar. Bunlar da yine şirk anlayışlarını atalarının, dedelerinin uyguladığını ve bunları kendilerinin hazır bulduklarını söyleyerek bu sefer şirkin suçunu babalara, dedelere, ecdada atarak bu sorumluluktan kurtulmak istiyorlar.
Кур'ан Керимде ушул жоопкерчиликти Алла Таалага шылтоолоо, Алла Таалага жалган жала жабуу тууралуу бир канча мисал бар. Мисалга алсак, Курандын Хижр сүрөсүндө жана Араф сүрөсүндө, Хижр сүрөсүнүн 39-аятында, Араф сүрөсүнүн 16-аятында бул эки аятта шайтан жоопкерчиликти Алла Таалага жүктөп, мынтип айтат: сен мени туура жолдон адаштырбасаң, мен мындай кылбайт болчумун. Башкача айтканда, баягы өзүнүн кылган катасын Алла Таалага шылтоолойт. Ошол эле учурда Анам сүрөсүнүн 148-аятында бул жакта Меккенин мушриктери, бутпарастары дагы, алар дагы баягы бизге Алла Таала ширк кылдырбаса, биз ширк кылбайт болчубуз. Башкача айтканда, бул нерсени бизге Алла Тааланын буйругу менен кылып атабыз деп, ал жакта да Алла Таалага баягы шылтоолоо, жоопкерчиликти, ошол кылган күнөөсүн Алла Таалага жүктөө болуп атат, шылтоолоо. Анан Араф сүрөсүнүн 28-аятында дагы, ал жакта дагы ата бабаларыбыз ушундай кылып жүргөн, ата бабаларыбыз ширк кылган, биз дагы ошол адамдардын артынан бара жатабыз. Башкача айтканда, жоопкерчиликти ата бабаларга, ошолордун динине деп, ошолордун динине, биз алардын жолу менен басып атабыз. Ата бабаларыбыз ушул жол менен басты, демек туура. Жана ал жакта да күнөөнү ата бабаларга шылтоолоп, кутулуп кетүү ошондой бир маселе жатып атат да. Bu yanlış anlayışın sebebinin sebep-sonuç ilişkisini doğru kuramama olduğunu düşünüyorum. Sebep ve sonuç ilişkisi doğru kurulamadığında insanlar sorumluluğu başkasına atma eğiliminde oluyorlar ki bu dini anlamda düşünüldüğünde genellikle ya Allah'tır ya da kaderdir. Buradan kanaatimce 3 durum ortaya çıkıyor. Bunlardan birincisi, dünyada olup biten kötülüklerin kaynağının sebebinin Allah olduğuyla ilgili. Kul kendi üzerinden sorumluluğu atarak Allah'a bir şekilde bir rahatlama hissediyor. Buna biz tarihi itibariyle baktığımızda teodise, kötülük problemi diyoruz. Burada Allah iyi ise niçin kötülük var diye bir soruyu ortaya çıkartıyorlar. Halbuki kötülüğün sebebi insanların kendi fiilleridir. İkincisi, bir duada bulunuyor insanlar. Dua ettiklerinde bu duaya karşılık bulamadıklarını bu sefer Allah'a küsme, dine darılma gibi bir durumla karşı karşıya kalıyorlar. Bir üçüncüsü, doğal afetler, felaketler, deprem, sel, yangın gibi durumlarda mesela dere yataklarına yapılan binaların selle birlikte çökmesi durumunda bunu da kader olarak nitelendirerek yine suçu Allah'ın belirlemiş olduğu kadere atarak sorumluluktan kurtulmaya çalışıyorlar. Агай, ушул бул мындай кылуунун жоопкерчиликти Алла Таалага же болбосо тагдырга шылтоолоонун себеби Алла Таала ошол себеп натыйжа байланышын туура айныктай албоодон улам ушундай натыйжа келип чыгат деп айтты. Башкача айтканда, ар бир натыйжанын себебин Аллахтан издөө же болбосо тагдырга шылтоолоо. Мындай кылуунун 3 негизги багы терс таасирлери бар. Алардын биринчиси ошо жамандыктын себепчиси Аллах деп билүүгө алып келет. Башкача айтканда, ушул философиясында, ислам философиясында теодия маселеси, башкача айтканда жамандык маселеси. Алла Таала жаман болгондугу үчүн жамандык болду деген бир бүтүмгө келип алышат да, бул дагы туура эмес. Негизи жамандыкты адамдар өздөрү өз колу менен аткарат. Ошондуктан жамандык болот деп айтып кетти. Экинчиси, мисалы адамдар Алла Таалага дуа кылат, дуасы кабыл болбой калса Алла Таалага таарынышат. Ушундай дагы бир натыйжасы бар, терс натыйжасы. Бардыгын эле Алла Таалага же тагдырга шылтоолой берсе. Жана үчүнчүсү, мисалы
жер титирөө, шахталардын кыйроосу, суу ташкындары сыяктуу кырсыктарды Кудайдын жазасы деп билүү жана же тагдыр маселеси деп сыпаттоо. Башкача айтканда, себебин кылбай туруп, мисалы агып аткан суунун жанына үй салып алып, анан суу ташкындап үйү мисалы агып кете турган болсо, аны дагы тагдыр деп, баягы өзүнүн дагы жоопкерчилигин көрмөксөнгө салуу менен бардык нерсени тагдырга шылтоолой берүү деген, же Кудай Таалага шылтоолой берүү деген бир жаман терс таасири болот. Biz bu sebepler ilişkisinde başta bir müsebbibül esbab dediğimiz Allah'ı görüyoruz. Bütün sebeplerin sebebi O'dur. Özellikle Hanefi Maturidi anlayışta Allah sebepsiz bir iş yapmaz, yaratmaz, hikmete dayalıdır her yaptığı. Ve bu hikmete dayalı olanları ne olduğunu, hikmetin ne olduğunu akıl en azından bir kısmını kavrayabilir. Allah sebepsiz iş yapmaz. Şimdi burada sebeplerin sebebi olan Allah ihmal edildiğinde bir durum ortaya çıkıyor. Allah her sebebin ya da her sonucun sebebi kabul edildiğinde farklı bir durum ortaya çıkıyor. Bunları kısa kısa örneklendirmek istiyorum. Mesela müsebbibül esbab dediğimiz Allah'ı hesaba katmadan sadece sonraki sebepleri dikkate alarak düşündüğümüzde bir takım sonuçlar ortaya çıkıyor. Mesela bu bir ateizm doğuruyor. Yani her şeyin tesadüfe bağlı olduğu, bir yaratıcının olmadığı ateizm anlayışı ortaya çıkıyor. Çünkü Allah'ı ortadan kaldırıyorsunuz. Her şeyin sebebi olan Allah'ı yok saymış oluyorsunuz. Kaderi inkar ortaya çıkıyor. Allah'ın tekvini iradesi dediğimiz yaratma iradesini ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Burada bir örnek vermek gerekirse daha kolay anlaşılması için, mesela biz ilaç, sebep, tedavi, sonuçtur diyoruz. İlaç ve tedavi arasında sebep-sonuç ilişkisi vardır. Fakat her ilaç verdiğimizde farklı kişiler aynı ilacı aynı dozajda versek bile aynı tedaviye kavuşamayabilirler. Buradan hareketle mutlak bir sebep-sonuç ilişkisi kuramıyoruz. Burada yine de İslam alimleri şöyle düşünmüşler. İlaç verilmesi gerekir, ancak yine de tedaviyi sağlayacak olan Allah'ın takdiri iradesidir. O aradaki Allah'ın takdiri iradesini ortadan kaldıramayız. Ama ilacı da vermek zorundayız. Çünkü ilacı vermek bizim sorumluluğumuzdadır. İlacı vermediğimizde sorumluyuz. Fakat ilaç verdikten sonra hala tedavi gerçekleşmiyorsa o sonuç bizim sorumlu olduğumuz bir alan değildir. O Allah'ın bileceği bir şeydir. Ama biz ilacı vermekten sorumluyuz. Burada yine Hanefi Maturidi gelenek üzerinden gidecek olursak, fiilin başlangıcını kulun yapması gerekmektedir. Kul o ilacın verecek. O sorumluluktan kurtulacak. Sonuç olumlu ya da olumsuz olur. O bizim sorumluluk alanımızın dışındadır. Негизи Алла Тааланы дагы ушул себеп жана натыйжа байланышында албетте Алла Тааланын абсолюттук эрки менен койгон тагдыры бар. Жана буну дагы четке кагуу мүмкүн эмес. Эгерде адам баласы эки мындайча айтканда радикалдуу пикирге келе турган болсо, же Алла Тааланы толугу менен себеп байланыш себеп жана натыйжа байланышынан алып сала турган болсо, жана бардык эле болуп жаткан биздин жашообуздагы бардык нерсени эле материалдык гана себептерге байланыштыра берсе, анда дагы терс натыйжалар келип чыгат. Мисалы атеизм, таптакыр эле Кудайга ишенбөө, же болбосо толугу менен тагдырды четке кагуу. Мисалы тагдыр жок, бардыгын адам баласы өзү кылат, же болбосо Алла Тааланын абсолюттук эрки менен жаратуучу катары бизге коюп берген абсолюттук тагдырды дагы четке кагууга алып келет. Дагы да түшүнүктүү болуу үчүн мисал менен түшүндүрүп кетти. Мисалга алсак, ушул биздин ошол Ханафи Матруди түшүнүгүндө, дин түшүнүгүндө бардык нерсенин албетте себеби Аллах. Башкача айтканда мусаббибул асбаб деген термин менен чагылдырылат. Башкача айтканда Алла Таала бардык болуп аткан нерсенин себепчиси. Жана Алла Таала жараткан нерсесин хикмат менен, башкача айтканда бир логикалык кандайдыр бир байланыш менен жараткандыгы үчүн
сөзсүз түрдө баягы бардык болуп жаткан нерсенин албетте Алла Тааланын койгон абсолюттук тагдыры бар. Муну дагы четке какпоо керек. Бирок ошол эле учурда кулдун дагы мындайча айтканда өзүнүн эрки менен жасай турчу нерселер бар, иштер бар. Мисалга алсак, эгер ооруп калсаң, дары ичүү, дары ичүү ошол эле мисалы бир дарыны ар түрдүү адамдар ар кандай реакция кылышы мүмкүн организми. Башкача айтканда, себебин кыласың, дарыңды ичесиң, бирок бир адам жакшы болуп кетсе, бир адам тилекке каршы ошол дары дагы жардам бербей өлүшү мүмкүн. Бул жакта албетте мындай деп айтат да, ошону дарыны бербей коюу керекпи деген сыяктуу. Тагдыр маселесинде ошол Алла Тааланын албетте абсолюттук тагдыр койгон тагдыры бар, өмүрү бар. Ал жакка кул килгише албайт, бирок ошол дарыны ичүүсү сөзсүз түрдө керек дейт. Башкача айтканда, ошол себебин издөөсү керек, дарыны ичиши керек, анан кийин Алла Таалага мындайча айтканда тапшырышы керек. Бирок өзүнө тиешелүү болгон ишти ошол дарыны сөзсүз түрдө ичиши керек. Эгерде ичпесе, анда жоопко тартылат. Ичсе, айыкпаса жоопко тартылбайт. Ал эми себебин аткарды, анан натыйжасынан жоопкерчилик тартпайт. Башкача айтканда, бул жакта адам баласынын эрки менен тандоо укугу да берилгендиги үчүн ошол кылган иши үчүн дагы мисалы албетте Алла Тааланын койгон тагдырына каршы келе албайт, мисалы аны өзгөртө албайт, бирок ошол тагдырды мындайча айтканда тагдырды тандоо укугу берилет адам баласына дагы. Bu sebeplerle ilgili yanlış anlaşılmalardan bir tanesi de her şeyin sebebini Allah olarak görmek, aradaki sebepleri yok saymak. Bu da diğerinin tersi oluyor. Aradaki sebepleri yok saydığınızda bilim üretemezsiniz. Kelamcıların adetullah dediği fizik kurallarını yok saymanız gerekir. Yani sadece de sebep olarak Allah'ı gördüğümüzde, örnek veriyorum, birisinin bir insanın herhangi bir araçsız uçması zihninize normal gelmeye başlar. Oysa ki bu Allah'ın adetullah dediğimiz yer çekimi kuralına aykırıdır. Yani aradan sebepleri kaldırıyorsunuz, tek sebep Allah diyorsunuz. Bu durumda herhangi bir dünyanın işlemesinde Allah'ın koymuş olduğu herhangi bir kural kabul etmemiş oluyorsunuz. Ortadan kalkar. Ve bu aynı zamanda teşrii iradeyi de ortadan kaldırır. Yani Allah'ın bize yüklemiş olduğu sorumluluklarla ilgili alan olan teşrii iradeyi de ortadan kaldırıyor. O zaman şöyle mi demek lazım? Yani madem ki her şeyin sebebi Allah'tır, o zaman ben çalışmayayım, rızkımı Allah göndersin. Tedavi olmayayım, Allah beni tedavi etsin. Okula gitmeyeyim, Allah beni eğitsin. Bu noktada zaten insanoğlunun herhangi bir sorumluluk kalmaz. Baştan beri söylediğimiz sorumluluğu başkasına atma anlayışında aslında bu sebep-sonuç ilişkisinin yanlış kurulması söz konusu. Ya ve bu insanın iradesini ortadan kaldıran bir şeydir. Tam olarak her şeyin sebebini Allah olarak görmek insanın iradesini ortadan kaldırır. Halbuki Allah'ın bizden istediği sebepleri tevessül etmek, kulun sorumluluğu gereğince, kapasitesi gereğince yapması gereken ne varsa bunların tamamını yapmaktır bizden beklenen. Эми ошол бардык нерсени Алла Таалага жүктөө, Кудайга, жаратуучуга жүктөө, ошо биринчи мисалдын каршында терси да, башка мындай карама каршылыгы десек болот. Ал дагы бир радикалдуу көз караш. Жанагы бул ушул эмеде, ушул маселеде көп азыркы учурда мусулмандар адашып атат да. Алла Таалага, мындайча айтканда, бардык нерсени Алла Таалага жүктөө, материалдык себептерди, адамдык фактордон келип чыккан себептерди жокко чыгаруу. Бул дагы эмнеге алып келет дегенде, мисалы илимди четке кагуу, физиканын закондорун, мыйзамдарын четке кагууга алып келет. Мисалы адамга берилген эркти
тандоо укугун четке кагуу. Башкача айтканда ташри ираде деп коет. Алла Таалам анда эмне үчүн бизге жоопкерчилик жүктөп атат. Мисалы эмне үчүн кээ бир нерселерди парз кылып атат, кээ бир нерселерди мисалы важип кылып атат. Андай болсо бардык эле нерсенин себеби Аллах болсо, анда кул мындай деп ойлоп калат да, анда мен иштебей эле коеюн, үйдө эле жата берейин. Даяр мисалы ооруп калса, бардыгы ансыз деле Алла Тааладан экен. Дары ичпей эле коеюн, доктурга барбай эле коеюн деген ушундай терс нерселерге алып келет. Башкача айтканда адамдык факторду толугу менен четке кагууга жана адамга берилген ошол эркти четке кагууга алып келет. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Рахмат, буюрса сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн ошол ишенимибиздеги туура эмес Кудай түшүнүктөр боюнча кеп кылдык. Ушуну менен куттуу Рамазан берүүсү соңуна чыкты. Баарыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Эмки берүүлөрдөн кезишкенче амандыкта туруңуздар.